Asik, udah dapat kelapa nih guys. Belah, belah. Panas-panas gini emang enaknya makan kelapa guys. Ya kan? Aduh. Masih Ki, lu kenapa? Sorry. Kenapa lalu Bram? Lu jangan mundur, teh sini teh. Nih, mana kelapa mana pala lu, Bram? Nih apa nih? Samaan sih Ki. Samaan Ki. Apalah? Malu sama Ki. Ayo. Sama Ki. Sama. Jangan mundur. Sama. Pegang. Mana kelapa? Asik. Blah. Oh ini namanya tua. Gila. Pagi-pagi ngapa minum? Cewek kan baik. Seperti rasa Sprite, guys. Ajib. Kayak minum es kelapa. Mantap. Maknyos.